Kuleli sonto besilontsha i-Anti-Corruption Week where we are saying bonke abantu ababika i-corruption la yenzeka khona ngeke sivume ukuthi izwe lethu iqhubeke nje inkohlakalo iqhubeke ngenxa yabantu esibathembile sibabeke ezikhundleni ngokuba ama-officials. Sithi uma wena uyimember yomphakathi ukhokhela i-official ukuthi uthole umsebenzi, biyuthi wethenda noma umsebenzi wokuqashwa uzoboshwa. Nawe futhi njenge-official mawukhokhisa imember womphakathi ukuthi ithole ukusizakala inkohlakalo leyo. Namhlanje besenza i-sword turning yabafowethu baka-1860 befika kule Lengabadi. Kuyinkohlakalo ukuthi unikezelwane ngokwamathenda nako konke unikezwe uhlanga olulodwa benganikezwa abanye, ngoba lokho kudala ukuthi imiphakathi ingabi united.